taj drugi koji bi možda došao da bude predsjednik, da taj drugi neće da može da ume da ti tako, kao što bi ja umeo da ti tako podiđe, da ti tako ugađa ovako i da ti se umiljava ovako kako bi umeo ja kad bi bio predsjednik, naravno. Sad da mi ispadne da ga olajavam ove što su na vlasti, ali može da zapišeš to, zapiši to. Neću da olajavam ove što su na vlasti i da iza leđa nešto pričamo, ali ja osjećam da oni tebi idu na živci. Pa idu ti na živci. Zakače se za nešto, evo sad su uvatili za ovo Kosovo, kočičak za jaja, razumeš i neće zvoditi. Te groblja, te manastire, šta groblja? Šta groblja? Šta ne razmišlja se domaćinski. U državu se ne razmišlja domaćinski. Pazi, navedi ovaj primjer kako se razmišlja domaćinski. Navedi ovaj primjer. Komšija kod mene od sela, deda mu poginuo onaj rat tamo, šta je, da? I tamo poginuo onaj prvi rat, tu saranjen, tu na njevu, u njegovu njevu, tu. I sad, pazi, ovaj domaćin, hoće da povore njevu, ne može od ovog grobića, jedino obilazi s traktorom, ne može da povore. Druga stvar, njivu ne može da proda sa dedine koske, ne može. I treća stvar, izdatak, zadušnice, sveća, pa onda daj žito, pa ovo, pa ono, izdaci. Ali šta se događa? Iz Austriju dolaze Švabena ko kupe koske od ovih izginuli Švaba u toj radi. Ko pokaže ti su Švabine koske? Daj dobije pare, bre, na ruke pare, Švabe odmah plaćaju.